Kore ke hufanga mo I he talamalo e whanua ka mai ngahi tala whatap ko toa bek wha whatapua to pa me hen. Talangata e teo whai ki toa mama o ka ata whainga maari e koe ni he whewhini ke whahoko atu ai. E polokalama hono ko ia pia mo e kantiteiti whika nima o wawa o taha nima tom whapai. Ak mai hen ke whahoko atu. Ke hoko atu e ma talatala noa ko ia ke ngahi isiu, ngahi polokalama ko ia kuma osi whahoko atu ki mua ka ke hoko atu I he polokalama ko ia. E whiawhini, tata te whito ki he tau patseti, ai ka weinga kuma lahi tala no ai I he ma whanonga ma koe ni ngahi polokalama ko osi, moe ngahi isiu ke pe, ko osi whai kia ia tala no. Whatanga pe ka inga kuongo le rei atu pe, ai whahoha aga te ki mo tolu, po wheha whitu, tau ke lawa mamata mai he tau polokalama, mo whatanga pe kuongo le rei atu ka te ki mo tolu, mo kadake toki share atu pe, he tau polokalama, ke tau inasi ai mo ki mo tolu kotoa pe. Te mo toki mamata I he polokalama, I he atape mo leo, o ta tau pe si Facebook a, te ke mamata I he tau pe si koe YouTube, Ipon Media te ke lava pe o mamata I he tai nimi. Ka ke ngatai koe ke ngalo ke whamalo foki ki he walwal po intaha, le tio a kakai, koe ngā ku tenau toki hanga replay atu ai polokalama koe ni, I he whainga maari te ke lava toki whanongo ai, ka pau te ke miss out, me he tau polokalama koe ia, o ku lahi pe whaitu te ke lava te whanongo ai hange koe walwal po intaha e toi replay e toi tau polokalama.
ke mo whanongo. Ka taimi whakoni ko loto ke utai talere ia tam whapaia pe me tonga eik ia kuine ia i whewhin ke ma whahau ko atu e whatala noa. Ko ni tom whamalo e tau mao e ahon pe malo e ngawe lahi. Pe me hena kutoe pe mahalo ki wike pe tah pe ua. Pe whiha ku toenga pe ku tau mea urewa ki he aha ko whai e whiri. Ka ku whewhe tom wha, whewhe haka tongana i he hoan. O e fia whakaho whakoen. Kore peke o whamalmalo te ngahi tala whakatapu. Whai mau peho polo kalama. Ka e whakataha pe mua taua ke tā ngāu i peha ngahi rea whai mo fua. Ke lawa ke au re ta polo kalama ki ka kai whanongo mai koe mui mai ta polo kalama. E ilo pe koe ta polo kalama koe ni ko si wholau mai ki tonga eiki. Ko si nofo pe he hotere koe ni koe hotere Nuku'alofa. O ta program ko ni ko si program me he hotere Nuku'alofa. Ko hotere fo ko ni ka wini ngahi hotere motua. Na e kamata e ka o Sense Family Sense. Ko fia pe ke o ha o pou ka na tolu. He ko kakai e ni na si mate aki e fonua. Ta tau pe i tonga tapuni ka ma fo ke ha vava. O taimu na si folau nga na ka folau ki vava. O si ang ben ki ka folau o ngau ki pea pua tau kana. O nga lahi e o si folau mai pe mi vava o fe to ni aki pe mai fanga to ua ko ni. E malo hi fo ke ho mai ka si aina. Pa pe ke tau fe ofa aki tau tol business tonga. E lava ke tau mo ui, pa lava fu ke tau ke kau pe la. Fo tai mi ni solo ke ki lava mai ki tonga tap ke ilo pena ki mo ua holo he fatongia kona koe hono hause whataha SPTO. Pa ko lau ko koloa ke ulawa mai ki Nuku'alofa. Na whai pa pehe si kakai whiri wahenga tahani ma o si ngalo na tolu. Pa ko inga lahi aku kolau mai mo tuani ki tonga tapu. Ke lawa ke si au tonu ke ngai whamiri. Ngai si whamiri kona ko mo whanongo mai. Te whenga kure rei taha ke whakakato at mo tolu. O ewa atu ke tau tala noa. Ka mea le rei fok ke tau tala noa, tau maheni, mo shea maha mo ngahi palopare ma. Pe lawa ke mea mau fua, ka hangahi ngā ue te mawala whai, ke whakafofonga i le rei mo tolu i whare area. Ka whakatoa solo, a te whamalo, ke te koe o ke i mau taimi, mau iwi, kai hoko te tapo kalama. Pe tapo kalama whika o no eni, o ilo ngo i pe, o viai pe ai ongu i he kakai, ngai whamama o ta whai at me tapo kalama. Mahalo apito. Koi. Tau whako mahino apito ko he taimi whuke tahu tau focus pe i ngai wheitu ko kui ai. Ka ku kau whoki mo ka inga ia. Ko ta tau pe i he ka inga wawa taha wha, wawa taha nima, wawa taha ono. O koe ko ngā lahi whokia, o koe ni ihi toko lahi ha tau ka inga ku nau hiki ki tonga tapu i ngai uhinga. Whaka ngā ue ngai uhinga whakaako. Mga uhinga whakawhamiri pe ku nau si hiki kia ia o no whai. Ka ku nau kei whiri pe nau tolu ia. Pe me ngai wahenga koe nā kumo ia. Ka ku whamalo i he manatu i he campaigni ke a wake ki tonga tapu. Ke lawa whaha whi loa ki pa moe kainga ko ia i tonga na. Aia ko ngai polkalama te ki whakahau ko hena ko polkalama ahi peke te ki nau tolu ngai api, Koe whotutu tai mini solo ko whenga ke mui i he kāsete. Nau tolu kon nau si o mai o hiki kumwhanua o mai ki wawa au ni, ki tonga tapu ni, ke lava ke whahatala noa mo nau tolu. Koe ka ngāu e whai ngofua, pau pe ke whai hukulere i taha, ke kumi ngahi api ma ngai whitu o kou no whai kakai wawa o kou no hiki mai ki tonga tapu ni. Ke ilo pe solo koe si kakai ko ni, o nau si whaka ofa au pito, ono ri aki a wawa. Ka nau o mai ki tonga tapuni i he ngahi whatongia ke heke. I he ngā ue, i he ako. Mo e hāpeha ngahi uhinga una o mai ai o kumo ui mai ki wawaoni. Koe mahu i ngā eke oa si ngalo nau tolu i he kantiteiti. A whakafofonga kum ni whakafofonga i nau tolu. Ofa pe e hoko e wholau ko ni, ka me ai ke mau whetau laki ai, lawa ke mau tala noa, lawa ke mau whemahino aki.
I ngai tau mua ngā au e kon ko wha am koe ki ai. O ilo pe solo e kehe pe e nau whanonga mai ki ta polo kalama e no lere atu I he social media. Kai to iai pe ongo make ha te au tonu atu o lava si tala noa muna o tolu. Maka anga ia whakau I he wholau mehe wikendi na lava a takai o whetaulaki moe kakai ho wāhenga. Pa toki wakai atu e wika hauna iai ha whainga polokalama e whai. Maka to unga ia he wau tonu kun ka nau tolo taha noa ka nau tolu. Poe haha si mea una uloto ki ai. Mako ki whalawera red pia sol. Mahu inga pito ai whakaukau pia tō whako unga ko polokalama ko ni ko ta o si whanonga mai ai o ku mahina whoki o koe ngahi na e tauri riu whaka politikale te tona whakahauka wana hongo fulu pia o ku kaike pehe ia o kaike mahu inga au pito ngahi riu koe na whakahauko tu unga na e whaikai riu mga kawenga me tau mua me hafua Ka tam o tau wakai ai ki whare area, o tau lahi talanoa pe whoki he lao, maho inga apita mo tau talanoa he lao, he ka pahe kai ke ave ai ngai whakaukau o whakahoko I he polisi pe mo e lao, he kai ke lawa ke fufaha li liu whewhe, ke lawa mau e ngahi li liu kou whia mau. Ka taim ta tau pe, o ku mei koe mea kotoa pe tau talanoa ki ai, o ku pule pe paanga he koe paanga, koe tahaia, o me o kune hanga pure I anga e whanonga pe mo ngāwe e whanua ko tau talanoa ke budget ko tahaia o lao maho inga o ta talanoa ke he polokalama nima ko o si o a umai ni ke ta umai ke ahoni o ku take me lahi nofo holo pe ai I he budgeti pe mo no maho inga e ko iwi whakapaanga e whanua mo ngahi mea kune lawa tānaki ke pou ke iwi whakapaanga e whanua Kaki ngata ai ka pa e te holo hifo ki lalo ko I whakapaanga ngahi wheitu hanga ngahi wahe whanua a pai ko niua eua mo wawau tānaki mai ki tonga tapu. Pea te holo he whai ke I whakapaanga koe ngahi wahenga taha wha, taha nima, taha ono pea me wawau pea mo ngahi wahenga ke he. Te oku mahu inga o pito ai tala noa koe ni oku ta whakahoko ki ai. Koe ahoni ko loto ke ta hoko atu pe I he whakakaukau ko iahe ko uilo pe e te lava ke te mahu inga maari ange e ngai whakaukau ke ta hoko atu pe ai I he tatala noa ko he I he patseti I he whakaukau e anga whewhe ahono liliu hono transforma wawau whainga tuunga koe ni kuai e tau ekonomika ke mau ai ha whainga maari I he wakai koe ki he kahau ka pau te ke lava ki wharea rea ko hanga hi palaninga au e ku ke whakaukau ki ai ke lava whakahoko ko inga he koe matawai foki ia ku lava ke mau. Tau te whito ki he tau tourism pia moe ta whaaki ko ki he tautai. Mangahi mea pehe ka te watu ka te koe ke tamwha ke te ki kātaki moa o talanoa moa ki he palani ngā aue ke lava o transform ke li liu aka wawau. Me he tuunga koe ni koe e tau ekonomika koe ke fuwhewhe ke au ke hataimi ko mau hanga hi whainga maari ka pauhanga e wawau taha nima ave ko ki wharearea. Alo, sol. Koe. Te whinga pia u le rei taha ke ki tāri atu o whehui. Koe whehui mahuinga whugen solo. E koe lavea ia o lavea wawau. Koe. Ka lavea whakalufua ia to ngani ia. E koe talu mihe ririu he wāwhi hongo furu. Mo te peke hu maha pore anga ia o fōkasi I he ikanomika e whanua. O tui koe mea pango ai tau pore ke to'o mai ai fo I whatongia ko ia ke tau whai ono whiri kau whakawhawhonga pa whiri rewa he kau whakawhawhonga ai pare mia. O ku haa ia me he wāwhi o fulu o au ke taimini o ku unsuccessful ai whatongia ia kakai. Ka e whoki pe mea kotoa ia solo ki he whotutu patseti. Ngai pe ko ta pa por kalama ki mua. Ko foi lao mahuinga taha ia e langa ake fonua. Pa paurewa o ku palo pare mai foi lao e ko ia. E kai pe tonu no fa lere ia fonua. Te tau kei he pe tau tolu me mea to tonu ko tonu ke tau fai. Ka ko anga ko ku CEO solo. Ko tau ene taha nima tau diriu kon ko ke whiri he kakai e pare mia.
Pa talu me he uafe hongo fulu. O ku reflect mai ka te au o ku iai inflate tia u fai he patseti. Pa ku hange pe ka ta polo kalama mai ki mua. Ko si o ia ko fai patset ta whakalao ia talu me he uafe ta fitua o mai ke taimini. Ne ongo ku o si whakapasi pe whare area o hiki nima ka ukafofonga ki ai. Pa ave whake ko ni stutone ai whi tonu ko ia ke na hongo whakapasi ai patseti ko he tau kotoa. Ka koe mea pango o ku whakapasi whi patseti ia ai whi paki ia mo whakahino ko mai ko ko ni stutone. O taimi o ia halao e whi paki mo ko ni stutone e supasiti rewa o pure o maalohi ko ni stutone ia. Kai tuku ke whoke mai ke patseti solo. Ko mandui mau pe solo ko tatala noa tau ko ni ko tatala noa tau ke tuhi fa pure ana. Ko ta hulu ki Novema na fai ange e alato pure ana i Novema pa na ufatonga me ko tala noa ki ai. Pa ko panongo pe he u interview lahi tai mini solo. Ko hange ko lui mai ai kau kantiteiti to lahi. O nau tā noa he patseti mo tā noa economic. O dui, o tā wau tā tolu ke manga whā, ko kamata ke mahino i he kau whakafofo ngā ia. Whakatatau ki he tō wholofola kona e tamatu i. Ke whakalere pure a ngā whakatatau ki he lao mo kunistu tone, patau tokanga ke economica e whonua. Ko economica koe whonua solo, u tau lere kulo kula tau tolu. U tau he economica tau tolu o tau no whanohol be tau tohe matapa recession ni ma depression ni. Maka tu unga me whonga whakalere ko koe whonua. Maka tu unga me whonga whotu koe patseti. Ko mea pango solo, na tong peke whakatonga i le rei he kakai. Me he wafe hongo fulu ki he ahoni. Ko patseti kon whakalere ke whonua. Neongo o ku wha mooni wafa ki ai ai tamatui. Ka koe ka patseti ane whao he tamatui. Ka patseti ane whao i he kakai na e whiri atu e tongani ke na ratu o whai whatongia ko ia. Ko foi mea ko ho haa taha ki ai solo. Ke to'o e tau whakakaukau me whare tu i pe he ko mau economika ko makatuunga me anau tō. Ko mau kone economika o makatuunga pe mea tau tō. E ko lavea kone ko lavea e whonua. O ko lavea me he pe alake he middle class, high class, hou eiki o ako ke whare o tui, tapuangi me whare tui. O tau lavea ka toa pe e tō lalo whai kau no mika konu hoko ka tau whonua. Pa koa mwe ko tui solo. Ko whaunga koni koe hono ensinia i mai talo mehe wafe ta fitu. O ensinia e patseti mi whare paanga. Pa whetongi ai pure a ngā ia. Ka whiai pe kau tamapau ia i loto ai. O nau hangpe nau tolo whakotūtu e patseti. Mantuka hua te pure a ngā pa hua te kau whakafofonga. Taimi lahi o ia nau mahino i e nau tolu ia. Ai patseti mo anga no layout mai mo anga no structure mai ko me whare paanga. Ko mea ko hoha au ki ai solo. Papau e kai ke tau whatonga e mea konu tatala noa ki ai. E toi saikolo pe mea ko ni e whi tau wha hoko mai, ko e tau e hongo fulu hoko mai. Ka ko hiwa whai tāno mamafa ki e ni solo, e ku maula vea ai ma tolu i wawa. Papau na ke maula vea ma tolu i wawa, e ke come out strong pe hea ia tala noa ki ai. Ka ko hinga e ku come out strong o whe tala noa ki ai, he ko ilo whakapapau, ko wawau, ko second gateway ia, po ko misin whika ua whakaika no mika e ke whonua. Pa mea pango, ai hau e tama candidate te ke hu ki whare area, o tala noa atu, i ika no mika mo langa whonua. Kai ofu arpe solo, ke whanongo mai ki ai ai kau whakafofonga,
ke whai ange ha wakai judicial review ai patseti ko ni lolotonga. Mai patseti lolotonga to osia ki sune. Poko ke to mu ia ki ha whakafofonga. I whare area. Ke nau judicial review ange foi mea koe ni ke nau sio ange poku tonu poku hala. Pahoko re foi mea koe ia ke whakatontonu a ke whakapatseti ko na koe ki he ua ono, ua fitu. Ke oa te tau alatu kui pe, o toi whai pe foi mea tatau. Ka e whai rea nge ha tama whakafofonga po ha taha hou eki he whare area. Ha judicial review ke review e foi patseti koni. Mea pango solo, o hange o tau aike tui foi pure anga koni. Kako whai mea koni o si ngā ue anga maheni mai kia tau me wafe ta fitu. Whakapiko ke tau te o tatolo judicial review e mea ko koe. Patseti kona koe, kau tama kona koe, na tuku na tolu ki tua. Ka tau ai nge mea ko lolotonga, tuku ki he whakamauanga, ke ne hulu mai halapu whee koe mea tonu mo mea ko hala. Mantuko anga penia ai whakatala noa sol, ko me ia e whare area mo e kakai maalunga he pure anga, ke nau sio ange ki he whakakau koe ni. Ko manawasi I solo, papake ke tau serious ke whakatontonu mea koe ni, e kei hoko pela vea ia. Ka tau te whito ka mautolu I vavau, mo e mau ngahi amanaki, mo e mau ngahi whotu, whaka ika no mika, ke tokoni mai ke hao whaki a ke whonua. O maula vea lahi o bito sol, I he langa whakalakalaka. I he ngahi palani, whakalakalaka, I he tau e hongo fulu pe tau e wanoa. Papau te tau hoko atu, hono whai pe mea tatau. Kai tau amanaki ka haola ku kehe. Tonke tau o tato ka mapa puloka ke siviange tau tolo, pok whee e tau whakakau. Umauhinga pito solo. Umauhinga pito ke sio ge kau whakafofonga. Ke mea konu tala noa ki ai. Pok haka e mea te tau wala whai, ke whakatontonu aki, ai mape wholau o tau whonua. Ke sio pe solo ki ai e ngahi project la lahi, o ku huwhi taimi. Pa mooni, ko u project ia ko ene o si whakotu mai peia ngahi pure anga ki mua tau I hongo fulu ko osi. Ko e whehu I ko mea te au solo. O ku iai ha le rei whaka ikanomika he u project I ko ni. I he langa hala whakakawa. Hano whakarerei I ko na koe wafu I fua motu, hono te whakarerei ke air bridge a fua motu. Ko e whehu mea te au, o ku iai ha whakalakalaka whakaikanomika e u project I ko ni. Antuko ko project ko ni ko u project I bene as whakotutu mo palani. Tau pau whake tau sio ki he palopare māsol. Ton peke o te tau irifia, o pau ke tau sio ke ngahi mea o whai, pa tau eke ka tau tolu, o ku tonu koe ngahi mea ko ni whakaikanomika ke whonua. Hono awe hafu sirini lahi pehe o tautou langa pea nuku alofa ia. Ka o sen koe stagnant e growth ia. Kai te aha whenga maari ia ke toe tānaki maha paanga me iai. Ka uhinga whenga tānoa pehe solo, ko wawau ko second gateway ia. Ka misin whika ua whakaikanomika e whonua. He papau nei awe ha tolungi au miliona ki wawau. O wholoa e mawhuri ikanomika ia. E alake rewa e tau paanga tānaki ko kona he recurrent. Me whange au pe ni mange au. Tau pehe within tau e ua tau e tolu. Tau hete e tau tolu ia e taha piriona.
Pa tango ko e whakatau hoa mai re vai ke tau mo ua ni mangeau miliona. E mahino re vai te tau lava tā, ta e ala manu sila pua se ria. Poko World Bank mo na u project i kon koe development ni ke ha whake whonua. Mako mea mauhinga ia solo ka tuka peke ke whehu i mai. Ka koe loloto ia koe whei palopare ma whakaekanomika. O ku la vea pe mihi lalo o tau ki o lunga. Koe. Maka unga me hala hano whokotu tu. Pau tong peke wakai whakalerea whare paanga mo kau tama kona mnau whokotu tu. Ke sio whakalerea ke whare area. Pa whiria ta kau whakafofonga whare area. O nau mahinoi. Ono riti ai patseti. Mo anga hano whokotu tu mai patseti. Ke lava ke nau whakatontonu atu sol. Alo bitu. Koe. Koe, o ku mahino whoki ai whakatala noa koe ni tompaa ki hanga o whakahoko. Koe ngā whoki hange koe tala noa ke whai. O ku teke ai tau e tau liliu. O ku mei nofo pe whoki ai e tau patseti pe mahalanga whakalakalaka. Mei nofo pe i tonga tapu. Aia, hange koe whakarea kou ke au mai. O koe ke ne, ke ngahi langa whakalakalaka, ula vai ai langa ia whakalakalaka mea kou tau mua ki ai. Ka koe ke ai ha, i he whatawhaak whabusinesi, o koe ke ai ha return of investment o ke whaangawe aki. Ke ne lava o whakatupu hapaanga, ke tokoni ke ekonomika whanua. He kohange koe mea kwa o mai koe pule anga, nata tala noa pe ki ai. Oku, mahalo tau whika au laka pe whika aua he whanua he Pasifiki. Oku whakawhalala pe tipeni pe i he ngahi whanua. Mo ngahi mea ke he mei muri. Hange koe talawhaanga mo mea pe he. Aia, koe whakaukau whoki oku whehu i mau pe. E lava whe ke tau mawahe me he whakawhalala. Ke tau independent. E tau ekonomika. Ke ute tau te nofo whakawhalala holo ki he. Mo e toki hao beha nau tokoni a nau tolu. He koe hono mo ni koe e taimi o mai patseti pe wai mo ume ai ku tala mai koe upanga toko ni e ka wai ume ni koe foi me ofa mai pe ia tala mai pe ia koe te mau ofa atu e fia ka utike ke a mai siri ni ia taimi koe ke tānaki paka te ke ai o te mafuri e pure anga ia e whanua ko ia hoko hawhainga mea e pa nau ririu nau tolu o te whiri fo au e tu uai pe foi ofa ia koe o mai ka koe whakau ia ku atu aia kone ka tuka wafe hongo fulu ka wafe wani ma eni. Te kai pe ke lava ia ke sio hapure anga ke whai e foi komit. Ai kuna hao foku ai na priority ke na hu mai mo ia ke whai ake na ngā we. Au te kai ki hanga hapure anga ia o ai second gateway a wawa o ko priority ia ko mau pure anga te mau hanga o langa ia wawa o he mea koe mo e te mau atu e whangea miliona ke whai ake foi project ko ia. Ko whea ui e tom wha o kuke whakau hentu he taini mi ko os taimi pe ko os tō mu ia ke whai pe ko os taimi ke mau hua tu modol ka whafonga me wawa o hakau whakafofonga te nau nofo o komiti ke whi whakau ko ni ka lava ke prioritize e whi whakau ke langa e malava mea ko ni ka pau te mau lava ki whare area pe te mau hua pe mo ki whare area ko osi set up pe o mea ia o senga pe ko mea ia ke nofo pe e planga fonua ia i loto tonga tapi loto nuku alofa. Whiri maunga whena solo. Koe taimi o ku pure anga ai ka tama fo o. Ona tōru o ia e mawhai. Ne ongo pe o ku ia e kau tama i loto i whare paanga o nau. Kau tama he planning, national planning i mo kau tama o nau whao e patseti. Ana e tong ke strong enough pe pure anga e aho ke direct na tolo whakatonto. Pa mea pango foko tu o atu kau tama kon ko whawhiria e tau tolu. O sisi e nau knowledge whakaekonomika mo whakalanga whanua. Ke nau lava ke nau tareka whare paanga mo kau tama kona koe palani. Ke nau hango whai e whakotutu e patseti o whakatatau ke ase ni ta ngā ue pure anga aho. Pa nge pe ko whehu i pok tō mui. We are looking for answers. We ke tō mui o whe mau ke tau kumi e tau tōlu ia ha whaunga ke solova a ke palopare ma. Mahi no o tō mui e tau ngā ue.
Tau ne tahani ma tō mui e tau ngā ue tau hono ririu e pure anga e tau whiri ai pare mia. O tō mui e tau ngā ue o ngalo ia tau tolu ia e te whito i whatongia na whiri mai e kakai tau tolu. Me whatongia ko koe ne tau pore koe ki ai. O whape solo e au ki Novema o ki aha mama i he kakai. E te ua ke u wholau mai ki he ni i solo. Na u whiloa ke me o ki mātua tonga na whonu sila o na ki tamsi ta uata. O ki mātua koe ni o ki mātua pe me i wawa. Whae mautala noa. Pau ki mawahe mai au ke tapaki. U hau e whoha e o ki mātua koe ni o whatanoa mai ka te au. Ta uataha ki reka koe ni ki reka ku tare ni te au pito he fuhu. Pe aku lata mau pe ia he nau whoken ki wawau. Whana mai re kaka te au ton ko sio mo pe o mau api ho polo kalama ko na ko he vi poni. Pe au mau fia au pito he ngahi tō piki o ko mo talanoa mai ki ai. A lere koe matanoa, o wari peo te whana mai re kai. O whape e monu ia hau whiri. Pe mau he kakai ha mama whiunga. Ke no whai pe whiri. I mea au nau sio ki ai, me mea au nau whanongo ki ai. Ka oa te nau whanongo ki he ngai whana u whai at me ta whaaki. Ka nau whanongo whakarerei ki he ngai malanga e ka kau kandidati. Mo a takai koko hau mea e kandidati ko ia. Pea whai ake nau whiri whakapoto. Ki tamsi ta ua taha ni sol. I was very amazed. Ai hawa whainga mama pehe me he kaureka. O reka koe nia na whaere i pēnu sila. Kau kangi mau pēne o mātua omi mau pēne ka. He taim koko nau māloro ai ke nau ewa mai ki wawa. E ku so atu ke whānau o ku ia e mama ma kehe ia nau tolu solo. Pau ke he loto pe. Ofa pe koe mama konu hau me he reka koe ni. E tofu hia ia tonga i hono kotoa. He te uwhiri ko na koe, whai koe. E ahawa noa o Novema. Ke lawa he kakai o sio ke mea fua. Pa whai no whiri o whakatatau ke mea koko na sio ki ai mo mea koko na whanong ki ai. Ka oa te na whanong ki hangai whana me tawhaki. Ke nawat no tolu ia talat ka nau tolu ke whiri pehe mo whiri pehe. Ka osi ango ia o si poto whe unga peka ka ia ke whakakaukau e nau whiri. O wai whake ni ihi aku, ko ta whakatata ake mea koe na toki huwhi e whakawaka o pito ai plani koe ngā ue koe ia mo paradise koe ke whahoko whi ngā ue. Ai ni ihi ku nau tala noa he polo kalama, koe nau alu koe mi hahake ki nuku alofa, o kume me kosa nau tolu pa anga tolu noa. Ke taim ke ose hala whakawakawa, koe nau wha more pa anga pe tahanima. Ai nau tala noa ke tokoni whaekonomika e whai e hal whakawakawa ka te ki nau tolu me hahake he nau whanonga mai koe ki nuku alofa. Mga hei uhinga tuke he ange ai mea koe ni ka pau koe hala hola. I he taimi ke hoko e whakatamaki ka tuunga maolalo koe e whanua i toa tapu. Ai aku ne o mai ai whakauka mo mahu inga o e whai project kou nau whai. Taka konga whokia e tom whakta tala noa koe ai ke hanga e pure anga o prioritize ai ngahi mea pehe o ku mahu inga. O ku mahu inga, ulahe ngahi mea ia ku mahu inga ke whakahoko. Ka koe pe mea ia ku malawa ke ki i tuku wake peke unga ka tau laki. A mai whi ngā ue koe ki whai. Ka pako ngā ue koe te ne lawa ia o mai taha piliona u whadata. O tonu ke whai whi ngā ue koe he te ne lawa ia tokoni ki ekonomika. Ka toki hoko atu pe e tau ngā ue no molo koe ni unau wha hoko. Koe whehu i whukeni o mai he taha koe ni ke atuka te koe ne ta mai ke ko Sofia Daniel. Ke whehu i koe mea ia e kau whafofonga wawau ke nau hau o ai i whare area. Ka koe me ne mo oni foki ai toko taha koe ni. Koe ngā koe whakaukau koe ni, koe mea ia o tonu ke whakahoko. Ita ko mo whakahoko katoa he toko tolu koe kau whafofonga me wawau,
ai fo I whakakaukau ke le o lahi mo mālohi hono ave, pe ko e tau pehe pe o ku whiri ko o sika whiri whare are ai a ku wai hata hai a ku kai ke mālohi toko tolu ko me pe taha ko tau sa tu ka pana e o si ai hapare mia mi wawa ko ti maho na hanga he toko taha ko iao o whakahoko whakaukau ka konu ko tau o si au peo toko ni pare mia ka ku na kai pe ke whungau e whewhe whakaukau ke ta whaaki ko ni tom whao whewhe o wakai ki ai. Malo solo. Kai tupe mua solo ke o kamata mai me he hala whakawakawa. Koe. Hala whakawakawa ia solo koe ke uhinga tāno ki ai pe he o tai aonga hala whakawakawa. Koe. O mo oni au pito pe ai aonga hala whakawakawa. E no wange taimi e nau whewhona aki e hala. E to e congestion ko koe me trafiki. Me he hala tau wha au. Pa sei mo nau se niti I he lolo mo mea. Ka ko whewheu I koe ki ai. O ku tau afford whaka economika e whai project ko ia ke whai pe I kai. Hingi ko koe whewheu I a kontong ke whewheu I he kakai ko kontong ani. O tau afford I ke whai project ko ia versus o benefiti ko tau mao me ai. Koe. He ku inga tānoa pe he solo. Ko project ko tō pe ua hi hono sai mo e koe. Koe. Pau mau pe taim tau sio whaka business ki ai mo whaka administration ki ai. Te tau hanga fua tau ai le rei mo e koe. Mantua ko tau whanua, ko economika o ku palopare ma au pito. Ko tau hala, pe se te whani mai hala ia o te ke varita, hala lotonga. Pa kuiai pe se te wanoa pe tonoa, hala fo o ia o te ke lava ia o ngā. Pa kei luo e hala. Pa tau whai e whai project ko ni, o toi inherit mai ai fu cost lahi ia, ko no maintain e hala ko ni. Hingo taim pepa koe, te tauri e koko ke mea fua whaka economika. I he lerei mo e kovi. O tui solo, koe ke tau afford e tau tole whai project ki. Ke tau tafoki a ke peo whai project ko ni. Nga mea pango, ko huwhi whai project. Ka anga fwene e tau tala noa solo. Ke tau wakawakai, a ngai palparema koko tau whonga iai. Koe aho ni na ulere te hala, whaitu wana koe I mawhanga small industry, o ku kiu mai o mea lere. Ko eke atu ki he whauri. Ari utoi hongi e pensinia a tongani. Mai he whauri, ari peu pehe, kiu lahi pehe o mea lere. Pau whakakau loto rewa solo ki he taimina o kei he Port Authority ai. Na ia e project nau whotu he taimi ko ia. Ke langa ha tuku anga lolo a tonga tapuni. Ke ona tau te whakawhalala ki he u kautaha koe me muri. Ka langa Port Authority e nau tuku anga lolo. Pa nau toki tenta rewa ki tua. Poko hai tene hao whakalere. Pa tau avoiti rewa ai toi hu me fisi. Ka tau hu hanga tonu me Singapore. Inga ngahi project whaka-economika e koko uhinga ko kia I solo. Pa tau pehe pa e toko rewa ai tuku anga lolo. O versus hala whakawakawa. Ko whee mea ia naua umahu inga. Ka lolo tene malu I whaka-security tau tolu. Ka hoka whainga tau ha wheitu ma mea. Ka tau langa ha tuku anga lolo lahi wheunga ke iaha tau reserve mahina e tolu pe mahina e ono. E ona whaiwhaienga iaha taimi. O hoka whainga tau ha wheitu. O tau honge lolo I tongani. Pa te tukusi rewa mo no e pensini. Pe lawa rewa ke tau pure ai lolo gogoe o tufaki atu. Pa ai ha reserve wheunga he own he pure anga ai tange e mo mea. Inga ka ngahi project ki ia solo. Inga pek tānoa ki ai. E lere ko koe ahon. O so atu kiu mai umea lere. Pa koto me tiki pera e hawe mea koe ahe tātānoa ko. Nihu tātānoa whoki hono wai au te u project whaka-economika. Koe. Pa pone tau ai tau tolo mea koe. Te tau mao security ke tau fuel. Tau save ai pānga hono hu maa ai fuel me Singapore mo mea. Pa e hange he
He lolo e ko ia o te whakatupu mai paanga ke whonua. Ko hulolo koe mei fisi o mei ni manoa Amerika. Ni manoa miliona Amerika he ta. Ramatu tau tanoin he trade deficit. We could save half of that about tau huhanga ton mai me Singapore. Ke reduce the cost. Yung ngai e whakatanoa sol, hape u toko ni atu ki he tatala noa. Pagaka he me whika ua sol. Ai fo ko me whika ua kona na o mai koni he toko taha koe ni. Ai a koe kone uhinga pe o ku ke mauhanga he kau quantity ko whatongia ki mo tolu e tau kau quantity ki mo tolu koni na i wharearea mo ki mo tolu koni te mohu ati i novema ke mohanga teke foi whakakau wha ekonomika ko ia ka lava ke aha patseti o kuna prioritize i he second gateway a baba o ke lava o lava foi ngau e koni na kitala no kia. Okay. O ke pe mo ni lahi e whihu i koe ia. Ka e pau foke ki tō whakataha e toko tolu koe mi wawau. Kui. I he whakakau ta tau, whakaikanomika ke hoko a wawau ka second gateway. Mea pango koe ke o fumahino ka te au ia ka whakafofonga koni i he tau e wanima koni o hiri. Pako hako e mea ne nau prioritize. Ka puto iai whape mo challenge ia ai solo. He mau toko tolu pe, ka whakafofonga toko taha fitu. Kui. Ne, e whe mau ia ke mau atu mo mau toko tolu, o whakaului ha kautama i haapa, i poko niua, poko eua, ma kau no pere i wawau mo tonga tapu, ke mau tuku whakatah, ka lava ke hoko whi whakaukau ko ia. Mea pango whoki o minority e mau ki seat koe mea. O tui ka mau peha kau whakafofonga to tonu ia. Ha kau whakafofonga, koe anga e nau whakakaukau mo nau whakaamu. Pa te nau mate ke whakakaukau ko ia. E whaka o tua peo no whakaului mai to ngā ia ke nau tui ke whaiwhi ngā au i koe. Pau te alatu ta eloto kita ki ai. Pau kia a se nita ia o te tokanga kita ki ai. E kai ke tokon mai o tua ia ke langa i ka no mika wawau. He koe ke tau tokanga ta tol ke langa i ka no mika wawau. O tui ka kakato ka whakafofonga i he tui whaka o tua. Tui malo. Koe mea ton ke whai. E ului mai e kakai tō lahi e wharearea pa ului mai me kau no pere. He whaka o tua whi whakakau ia. Koe tau mua ke second gateway a wawa. Pa tokone a wawa whakalukfua ke whanua. Koe anga pia ki whalaurawe e tūso. Kui. Ka koe mea whaketaha e tom wha ko pau ke ko whi whakakau ko pau ke whamatala i whoki ia. Ke ai hataha ia ke ne whai ke ne taki whi whakakau o whamatala i pia o atu mo u pepa mo u mea kotoa ku nau whia mau ke nau sio ki ai. Ka lama ke convince nau tolu. Ita pe koe me koe whi ta whaaki koe hange koe ni ka pau ko koe. Te ke lava o hu o whamatala i le rei ke nau ka whia mau ha whihu i te nau whihu i atu ke iai. Ke hanga o tataki hano whakamatala ke mahi no. Pakapau ku i kai. Ke te hela hano. Ko pau rewa ke whinga rewa ke aha ke hange koe ni ka pau. E te sai yangi ka pau e pare mia pe hata haimi wawa. Hange ka pau ko koe hu o whare area. Ke te lava pe o prioritize e whakakau ke lava. Ka koe mea i ki mui. Ka hanga whake tau tala noa whoki e tom wha koe. Hange koe mea koe o mahi kakai. Koe whatongia i e ka whakafofonga. Ke nā hu ke whare area o pusi e ta whakawhangana. Ka mea ne tā ko whakatonga i tom wha. Ke talu me tau lili o tau whanonga mai ai. Tau lahi tala noa pe whoko pe he ke lahi ke tau ko me ko tau focus ko koe utalanga me utala noa. Tau focus te tole uta whaaki pe koe mono e lao koe ko ai umea koe ko umea koe pe mau ke tikai ke tala noa system ko system mi o tikai ke sai. Ka system mi o pe mau ke whalelei me mea. Is that a go fe uia tu ka koe? Ko economic crisis kon o tau ia I. Is that a system o lava ke ui ko system ia ko konga ia system ia fe mau ke whai ngā ue. Pe ku ave economica dok ma wahe ka tau ko tau tala no da system ia ko tau tala no ma whai pe da ngai mea ke
ka koe ke kaua economic. Oku kaua economica I system ko nuk tau whaatala noa ki ai ke whahanga aue ki ai. Malo so. Koha ekonomi o kusai e makatuunga ia ma sistemi o kusai. E kai ke lava langa ha ekonomika lere ia papau o kuawa sistemi whakalere whonua. Kui. Pako uhinga lahi ai tau paloparema ai tau tolu wha ekonomika. Koe vai koe ai tau sistemi. Pa vai mo ngai palani. Koe palani koe konga ia sistemi langa whakalaka whonua. Koe patseti koe konga ia sistemi langa whakalaka whonua. Without a proper system, proper budget, e whaila e ekonomika ia. Neo mo pe ai tānoa whaka ekonomika kon ko tala noa ge ai solo ke hoko a vavau ko second gateway ia. E kai ke lava fo I mea ia ko ia hoko papau e kai ke whakotūtū ki palani ko koe ai pureanga. Ke prioritize fo I mea kon ko tala noa ki ai. Pa whakotūtū urewa mo e lao patseti ke ua na to iaha loophole ke toi more holai u sirini mo toi taiveti holai u sirini. Koe mai waka puna wawa u solo, tau ne fiha no tala noa. Te eke te whiwhihu I koni, ku osi whai ha economic feasibility study he pure a ngā ki he outcome ko koe mai waka puna. Solo, ku osi whai ke eke te ke whai ha feasibility study, economic feasibility study. Osi whai a study whaka engineer, ke ono layout koe mala he. Kau te ke whai ha study whaka economika ia, I he return mo outcome whaka economika koe ki wawau mo tonga whakalupua. E si o ke maaria e fwoi mea, pako ilo I puha uhinga koe ke whai ai. O where a kau poto I tongani. Pa e lawa be tau torio haia mai ha kau taha consultant me mea. Ke nao maa whai e fwoi economic feasibility study. O to o mai rewa fwoi paanga koe te tau investi. Pa pau ko tolu ngeo milion. Pa peise lewa economic feasibility study. Me fwoi paanga koe te tau invest koe ai. Koe haini impact I kere. Kui. Ka langa mlai wakapuna ka haine hoko ke kere koe kai I wawau. E alo veri ua re unga ua, veri unga tolu, veri unga wha. Kui. E utonge whai stati koe ia. Matiko ku tānoa ni u kongkonga koe stati whai ekonomika. Ka haine hoko ke employment ni. Ka haine hoko ke arrival lo. Ka haine hoko ke consumption ni koe lolo moe. Vai moe ngau ke uhila. E troa mai mea koe ni ha u ho tere mangai pi corporation ni ke o mai ke ngā ue ai ka kai whanua. E whewhe tau tai. Moe ngō ue. Ka ha impeki ai. Papau rewa o ku mahu inga mo tau tala noa. Ko kau tama kona ne nau au mai kon ke langa koe malai. Ne nau mai pena tolo o ai ke repa fua. Ko whehu ia ku solo. Ne osi whai ha economic development assessment ke whai project I be kai. Ke lawa ke hanga he pure anga o sio ki he ke u challenges. He taim koko invest sirini. Pe lawa ke sio mai kau tona. Ko osi whai he kau tamako nie nau homeworka. Tako e koe outcome mu ia. E osi pe tau e ni mai ko osi totonga atoa e tolu ngeo miliona ia. E osi pe tau e ni mai ia ko punakaki e tau paanga kona koe tānak whakalotu whanua me whange au o wau ngeau miliona. Pe taha piriona. Ia ka whanki mea iki. Ka koe ke uiloi. Ka haa uhinga tae whai ai mea koe ia. Ke give confidence ke government of the day. Ke oa koe te nau whai tutu uni tae ilo.
ai outcome ko koe no fai e foi palani ko ia. Koe hako kawa koe lo po pena os fai economic development assessment ni ki ai. Ka u mahu inga ke taimi u tau fai ai hanga project la la. Ke tau ai ha economic assessment ni i outcome ko koe ngai project ko ia. Maka anga pegi wha lau e so. Koe. Tō whang mahino a pito ai whakatala noa pa whakamatala koe ni kuke whai. Ka ki whoki mai mua ta polokalama ki ngahi tuunga koe ni hange koe ngahi mea koe ni ko wakai hi whoki ai i he whakakaukau koe ni ku tuku mai koe ni i he o ko hulu atu koe he mea ai ni ku ta ostala noa ki ai. Ka ko loto ki hau mua ke ta whaaki koe ni o slide ko hono ua ke o atu mua ke si ope ke slide hono tolu ka tok fa os ke slide hono ua ai ko loto ke o mai ke foi slide koe ke lava ke o atu ka te koe ke ki tala noa mo ke tuunga ko ni maha uinga au pito ai ekonomika hange hala ni ke tau recover me ekonomika me tau crisis for ekonomika ki he opportunity o ke hanga o mai koe ni i he kalafi koe ni tompake ke ki lawa moa o ki tala noa ki ai ka te toki whoki mai ki he slide koe hono whakausi. Ko slide ko nā solo ko me to o me he data ai United Nations ni mo World Bank mo mea. Ko anga na koe nau sio ko koe ki he palopare ma ko hoko koe ka tau tolu. Ko lan pulu ko tau mu ai ko tau wha amu ke tau wau ki ai. Ka koe crisis ko tau iai ai lanu kulo kula. Ia papau te tau sio rewa ke leadership and confidence. O ku tala noa ia ki he pure anga e aho, i he whaunga o nau whai e taki, mo e whaunga ke nau hoko ka sino whalala anga, ke sio mai ko koe kau tōna mo kau investar, mo ka kai whenga e aki mo tau tō. Pa e kau ai pē, ka tau tānoa he e halai ni, ka tau tānoa i hotere mga full big corporation. O pau whema ke asia to me pure anga, ke tui mo whalala mai ai ka kai ko kou tau whenga e aki mo nau tōlu solo. Kui. O pau rewa te karake ke tourism mo air connectivity, pe mea tatau pe ko he takumamata. Ai palpare ma kon koe e domestiki, ai hai ai open sky policy. O ta koe o ku kai ke aha tau wakapuna, ka tau whakangata e tau tolu e puna mai e anu sila mo e a fisi mo e mea. Mantu tau whema e tau tolu ka kaike o mai. Ka wange he tau polisi pa hange he taelanga he tau mlai wakapuna. O whakangata e ngahi tupulaki whakai ka no mika ko ia. O tu iso o tala mahino mahe ka lafia koe na e tau tono no administration ni. O whemau o mea kona ko lan pulu kula ke alu o lan pulu ke whakamahino rewa o tau lawa whakalere whonua. Pau ia tau upalani, pau tau lawa ke whakamaman lahi tau whakaukau ke no whakalere whonua. Pau ia konga hena ke agriculture, o whemau ke whakaiwia kau tō kawa, kau tō vanila, kau tō mereni, kau tō vestapolo. Pau mantu ke o hui toa ia ko koe taimi mo ui ai ko koe takumamata. Kau wai me kau tō tai. Yo kei mata vai ka toa pe u whahai ko ia. E solo. Kui. Hinga ko hinga e atu ki kalasi ko ia. Ko hangai ko koe e whakakau whakamaman lai. O palpare mai ko koe tau ikanomika. Hinga ngahi tawha aki a ko whemau ke tau whakarerei. Ke tau tala noa langa whonua pe. Tau tā noa whaka ikanomika, pa tau o mai e lula fua, o ri ke tau mahino e whaitoko tau iai. Ka o te tau o mai po tala noa pe, ka o ke tau ilo e tau tolu ko fair and gold tau whenga ki ai, po fair tunga tau iai he ahoni. Ko pau ke tau mahino e tunga kou tau iai he ahoni, pa tā keti rewa e tau ngā ue me tau whotutu po karama, ke tau alo au ke foi lan pulu kona kou tau whaka na whai ange, o kuhu mai pure anga kona koe he ino vema of
whao e nau upalani wha economica ke achieve a ngahi goals ko ia. Maari whaki e tasio ki he whakaukau kau te hulu ia te kalafi. Oku iai whaki tau mpaa i ne tuu koe ni, oku iai e hanga koe ka kalafi ulu aki, koe governance me accountability. Koe te kai ke au e kula ia ke au ke vae ua, e tau kohe i he whakaukau koe ia. Koe kalafi koe no ua koe a ko ia pa moe digital skills. Oku te kai pe ke au ia ke vae ua ke ki whakalaka ai. Kei no fo pe ki o kei i lalo pe vai wa ko ngowe ni ko ngahi me ai tau no fo ake ngowe mo kawa me tatau pe mo i te pe ki a mai ke vai wa ko tourism mo air connectivity ko Paloparema pe mo i ke mama o apito ke ofi mai ke vai wa a pe ke leadership mo confidence o pe ke wa ke na ofi na dol hene tu ko ni kalafi ko ni ko mai ai aku ado fulahi apito ai mea ia o fia ma ke tau ngā aue ki ai ko ke haki Paloparema pe ta ku lahi mea ke o se te pe fe tau e fai pare are aku tau ki paki ia to haki mea ka tau ki whakalaka te mui mea koe ki tau ki ngā unu e tom whahe e anga koe si o ke kalafi ko ni e tom whahe Ko ia wongo pe solo ko ia wongo mai pe Io, reflect, reflect to tonu fo kia solo i tau recurrent ko tau tāna ki. ko ia Mai tui o mai pe budget support o no noa miliona ia. Me a seria mo mea. E loia ka lafia ka lake o mau e vai wahe o mea ko ia. Ka tau ke kubi o no noa miliona ke whakakato ke tau recurrent ke lawa kawa whakamore a he. E pure anga. Tai ko te tau lawa ko kawa whakamore e pure anga. E ala ke rewa kula o tau peo me ofi vai ua. Ma te o mo oni mau me au kalafi o whakatatau ke mea ko tau si o ki ai. Ka watu o hange kalafia o me whi ata tonu. O lo toga tonu no e tau patsetia ke o no noa miliona. E anga whewhi ke tau fuse tau toe me ake alo ova he pesete ni manoa. O se ngo ia o tau kei kumi pa anga holo ke kawa hono whakalere whanua i he tau recurrent. Hin ke tau pehe rewa ko whai tau mua ki hapure anga i Novema. Tau laki whenga i ke oa te tau toi kore o no noa miliona. Tau pe ke tau pe laki whai tau hua tau pure anga whaka whenga i ke ona whai ange tau toi kore budget support. Ka tau kore pea e nau tokoni mai i he development ni ke ulanga ko koe u infrastructure. Ka ai ha call post i he tau e tape ua. Koe patseti ko koe tau pepe sai hu fo ua tu. Ka tau whika ua ko koe pure anga hoko mai. Ona te whaha kore ono noa miliona. E lava pe e pure anga o mao pe sirin whe unga ke whakalere ke pure anga. Pa e sensa polo rewa ke tau pe e heke rewa ka lai fi o ova he vai ua. Ko anga ia hono ngā ue i hawhainga pure anga. O pau ke e structure ki ai. Paka kala whia koe nā solo, weke toi lohi ia. Paka tatau ke tau tunga whakapanga. Tu ke papa e hata mai ka teo kuloi e kalafi koe nā. O tau ke nofo tau te kalafi koe nā i he pesete tolu noa, pesete wha noa. O whakatatau ki he lanbulu. O tui ko taingo koe te tau mao i peko si rini whe unga ke whakalele ke tau reanga. Ke ala ke rewa me a tau ofi pesete ni manoa ni me nima. Wa me apango no hange kalafi o tala mai foi ata totonu. Ka fe ma fo pe ke mai ata totonu ke tau sio ke solo. E lawa ke whaka mama fe unga tau ata mai. Ke ia ha whainga tau mu anga au ke tau ngau ki ai. Mai no ka te au ia tau me hua afe hua fulu. Me tau ngau e whaka kui pea tau dolu ia. O te pure anga ngā kui pea wike nau sio nau toke matai whika wike nau sio nau toke ekonomika. Lere whakapo uri pe. Ko tau whakaamko ni ke tokoa lere whakapo uri. Ka o mai u matai whika me u kalafi. Ke toko ni ke whakatontonu ake hono whau. A ekonomika o tau whanua. Maria pito ai tala noa ai donfa. Ko tui te taki holo hifo me he ekonomika whakalufua tonga. Taki holo ki hifo e ta tala noa ke ta whakaosi aki. Taki tala noa moa he whai kalafi koe na ko hulu e tu koe na.
Ko inga haku mahu inga ke te ki tuku hifo, ke te ki i ofi ange mai ata, i he tasio ki ai ki he community fund, Growth, he tau e whaa koe ni ka hoko mai, i he whakakaukau koe. Ake ki tala noa mai mua tamu whaa i he kalafi koe na, i hano holoki hifo ki wawau tahani ma ke lava. Ke ta ki whaka osi a ki ta tala noa he whea. Whine ko tuina ki kamata tala noa pe foki, ki he whakaukau koe ni he e wha osi ta polo kalama ki mua, ka ko ilo i toton peke ke te hanga o mai, i hene tuu koe ne kalafi, ke lava ke whaka osi kia e ta tala noa i he kalafi koe ni, anga whewhe, ne au ai kalafi me he hiwa walu, hiwa mano walu afe whange au, ki he osi koe tau e wha, o ku nima kilu, nima mano, ono, ai paanga koku asi ai, i he taimi koku hulu e tai kalafi koe na ku asi atu. Malo wha. Malo solo. Ke ilo ko lahi fuke tapo kalama ko tano whakalu fua. Koia, Kai si ni aki hoku wāhenga. koia. Ko winga fuke tano whakalu fua. Ko ilo i ka taip ko koe e le rei ai i ka no mika whakalu fua wawau. E le rei pehu wāhenga. Ko mea pango fuki solo. Koe kakai hoku wāhenga ko nau tolu te nau whae whirino vema. Koia, Mea bena o hongo ai ki kalafu i koe na. Ke te mao haki taimi ke ulawa whakatanoa tuai whekau aki mo kakai whiri ko koku wāhenga. Na e huku peta ki pōkarama ki mua solo nau tātu ku poretaki ki he whatongia wai ke makatuunga ia he ki wāhenga. Koe talu si nofo mo ku kāinga i wawaoni tau ene tolu nima. O kuanga maheni pe e ku tokoni e u businessi ki he akapulu, ki he u firimisi, u kore paanga e u apiako, mo u tafa aki ke heke. Ka kuhinga e ku talanoa solo, ko hoku wāhenga mo e ku whakakaukau, te whaki e awia mo ku wāhenga ko koe tahanima. Tau be papa koe wāhenga koe walu mano ke hiwa mano. Ana ko asi ko koe he lak fua tau. Ka ku whakaamu ko koe ke he foi sirini ko ia solo. Ke wahe ke he kau ofisa kolo, aki e tau mua o whia mau ke nau whakatupu e se niti ko ni. Pe langa ka nau ki wharekoloa society, pe ai hanau ki kau taha no, o no pe se te wha pepe pe se te nima. Ki he u whaamiri kon kou whe mau totongi ako, pe hoko haki i putu. Po haki i whinmotu ala alanga, whe mau hanelo a kau, ke wha ose ka neki i whala. Po haki i motu a toutai, whe mau ke ia hane pensini. Po haki taha whe mau ke palau hane mea. Ke hange pe he ofisa kolo, o hane ki i kulupu pe, o no atu whi se niti koe ni. Tau behe papau koe walu mano tupu, ofisa kolo toko ono, e wahe lewa hoi siri ni ana o tolo. I he lak tau. Mo e ku whakakaukau solo, ko nau tari ui te nau tari ui mai whuk nau tolo ka te au. E kai ke nau tari ui nau tolo ki whare area. He u kehe hoi siri ni ako ni me panga whaka whare area. Huinga whuk solo ko tama businessi au. Pako whenga ke shape up hoku wāhenga, ke nau mo ui whaka komesiare, pa hange pe ka kai e whanua, e ka kai koku wāhenga, o langa pea wawau tānima ia te ia pe. Ke ose tau e whaa, asi hena alo o nima kilu, ka ose a tau e walu o wahe miliona. Pe toe lahi anga. Ka koe anga whukia ma tuku ato ia whakakaukau whaka business, ke apply, ai foi mea ko ia ke ka kai koku wāhenga. Pako anga ia e whakaukau solo. Pako tolu kilu ni mamano ko koe panga whakawhare area. Tuange osi ia ki he pure whakawahe mo e kosirio. Ke whai ake ngā aue kou nau loto koe ai. O te toi he la ia kita whakafofonga lato o whakamau i ki se niti ko ia. Tuanga nau tolu ke nau whakalere. Tā noa pe mo nau tolu mo e komiti ko hae nau ngai whotu ke ngai whie mau viviri ko koe ai kakai. Pa nau whakalere rewa e nau tolu e mea. Ma tuka whai tolu kini mamano ko paanga mate ia. Ko paanga o mai ia.
ke tufa holo ke whai ake ngahi ngā ue whea mau viviri ko koe hoto wāhenga. Pa ko kuhinga hoki solo ai ave ko hoku e ku wāhenga. Ke mahino ki he kakai ko wāhenga. Koe ku alo ko whare area maka to unga i he wahe. Koe. Ke alo ke whare area koe tau ne tolu nima e mau si nofo be wawa. E fua fok mai Amerika kamata i wawa usolo. Nau kamata pe me ki be niti. O whakatau ko lai whangi koloa na e uta mai me Amerika. Koe ke ngā loia te au e solo o kutupuanga. Solo. Taim koe na o ki se ai he te makapulu a whaareu. Mantu e paupe ke whae tānoa ko ni solo kakai o wahe ngā te nau whiri. Tau e ngo fulu ne nau whiri mo tuan ke hoko koe sea. A tau e walu me aina me sila hoko pea whaareu. Pāhi ari mātu ai e fo ia mā tolu solo. Koe. Kako uhinga tānoa ke ni solo. E taim koe nau sea ai. Na e sea uia pauta e kapteni. Nāri. Hange ta mai kia fotu e mau ki timi klasifika ua. O ta ampe sea ia te kapteni he timi ko ia. Ko uhinga whake ai whanau e solo. Ke whakaheke ia ke ospe ko e tau he tōna ki ku whakatau maha ki puha whakamoko. O tu fotu whatu ia nau dolu. Pa neongo pe e ku kai ke ufu tare niti he akapulu. Kata ungo i langi hano to mahi ta mai ki ke te kapteni pe ko he mau timi. Kako ui o tāno ke ni so ke oua e ngalo hoku wāhenga. Ko kei manatu i le rei pe e mau ki whiohi mai ko ia. Ia ki ta mai ko moloka. Ki tamang pe ko kau ngā mea mamae. Ko loni. Tala noa masunu. Kau taman ko kone wa inga klasi whikaua ko koe he timi solo. Pa ke pe kau taman ko kone kasi ula kina os mahino pe na tolo. Kau uia kua tānoa ke ni solo. O koe ke ngalo fofonga ia e kakai na whiohi mai mona tolo ke taimi ko ia. Taimi ne mau kei akapulu ai, taimi ne mau kei whakawhiohi ai. Mea pango, mahalo pe e lahi ngahi mo e kina ke he solo. Kako uhinga ta noa goi ki he meani. Koe ke ngalo na fofo ngā o nā tori a te au solo. Me taimi nau ke whakata mai ke mo nā tolo. Pe ofa pe solo e ongot ka nā tolo. Pe ofa pe solo te nau tuange mako whainga maari. Pa paurewa na iaha si i tōno no e anga mau no fōma, e anga mau whaka whiohi. Ko kei tangata pe e solo. Nau si ka taki pa more i au. Kai tuange mawhenga maari e mo tuan. Paulo i solo lahi ta polo kalama koe ke talanoa mau pe ki tahanima. Kako wofi fo ke whiri. Pero mahu inga upito ke whakafoki mai u toka ngā ki tahanima. Mau kau ngā pisinisi ai u whaamiri. Nau foki mea me Amerika u na osi pisinisi angi pe nau tolu i mea. Kau surf, kau Gordon Bell, Shangolo, kau tangi tau. Kakai toko lai, Elwin Moa mo kahasi ko ia. Kai ke ukei lawa lau hingoa solo. Aku iai apa lahi ka nau tolu. Ene nau foki mai me Amerika. Nau mate aki angi pe langa whonua. Pa neongo o ku hou mai kau siaina. Kako pore taki ko ni he ke whatongi a solo. O makato ungai e he o kakai katoa ko ni. Kakai business e kua hiri, kakai business e mawrotonga whengawe aki te tai mini. Poke haha whainga mea te wala whai ke toko ni e ka nau tolu. Atu o whalahi ka nau tolu solo. Ko nau tolu o ku pūre. O nau tolu ku iei ki. Anga pene whakaamu. Ko ki motua beu whengawe aki mo nau tolu. Whengawe aki mo e katoa u kolo kon koe hu wahenga.
ke whai ange nau tuanga mawhainga maari I November ke hoko ka mutuanga hai whase vani ti man nau to. Malo pito so. Malo apito ton papai ai whatala noa lele koeni ko ta whahoko I whiawhini I he ta polokalama pia ku hange koe lau koeni. Toku ke heange ngahi tala noa whakaluku fua ku ta whai ki he ekonomika. Agune to o ai whakaukau toko lahi ko nau whanongo ki he polokalama. I ngahi whakaukau lelei pia mololoto pia ai mono ngahi whakamooni ko ke o silava o tuku mai ke whai ki ai whakaukau. Pak mooni pe mea e tohi mai koe ni I koe ni unau ihe mea. Nau tala mai, Tom Wha, you are the best. O to tonu ke huki whare area me u whakaukau koe. Kai ki ngā taika koe te hanga whelau I ho wahe. Ke ngā ke mahino pe ke ka ngā. O kai ke makatu unga ia ko hapaanga, ko whanga uhinga whapaanga. Hange koe na whehu I koe he tau laki polo kalama. Ke ngahi pisinisi me ngahi paanga hu mai lau miliona koe kau whehu I whoki he taimina takamata I polo kalama. Ko hai uhinga, ko hai mea uhinga le alahi o kuke whie hu ai ki whare area ki wahe ko ia o kai ke ofia ki he paanga kulawa ke whakatupu ngai pisinisi o ke whahoko. Ta kuke o se hanga whamatala le re uhinga o au mai ke whakaukau koe ni. Koe paanga koe ni e ave ia. O kai ke uhinga ke tuwha peke ngā we ke osi ka kupau ke nau ngā we ke tupu. Ke ngā ke ose taue wha ku ke whoki mao eke atu ki he kau ofisa kolo ma kau pure whawahe o wawa tahani ma. Ko whe ai paanga koe na atu ko whe tupu ke tau si o ke ko mou fiha na ku mau. Ko ngā ke nau te hoko atu he taue wha ka hoko mai. Ke au ki he tuu ko koe na ke tala mai ke au ki he miliona. Ko ngā ke si o ke ai pe tokon lahi ki wawa tahani ma. Kai ke tom whako tui mahalo ko tangari whiunga he whiawhini ka te oat pe whainga maare whaosi. Pau kua hamea ke loto ke whama opo ki ai. Ta polokalama ka te toki hoko atu he taim tatau pe o e wike ka hao. Malo solo. Malo ki whama apopo whaosi pe solo. Koi. Te ki whama apopo mai pe ko whahenga tahani ma. Koe tau ne whiha mo e whaamu ko whahenga ke langa ai whare whakakolo I nei afu. O si ai konga kere o si ma. O si ai mo e palani hange o si tā. O ge e whaamulahe mo tuani. Nā whai ange I he whai tau e whaago ni. Te wala whai ha ngahi kore holo. Ke lawa ke whakakato e whare whakakolo kono nei afu. Pake ilo pe solo o ku iai whoki mo e whai pa optic for o ku taki mai ia me Hawaii hau I Hamoa o huhanga ton mai pe ia ki wawa. Ai aha taimi e moto tuai e kei polo ia me I tonga tapu. E kei whiti mai pe haapa ia mo niua me wawa. Pako o si ai whoki mo Starlink. Pako o si ai e ku whakatanoa solo ke ukautaha me muri. Nā whai ange na alawa fotuha ma call center I wawa. Ke ngā ue ha me iofia toko te au. Ma tunga fok me he saikon koe teknolosia. E lawa rewa ke whai e tala noa ke ukau tahalai. Ke taiwe ti mai no tari na u telefoni ke mau tari atu I wawa. Pau tui koe whare whakakolo koe ko whaam koe na lawa o langa. Ke fotu ai pe mo ha whai konga ai. A konga ke whakawai call center koe ni. Ke ngā ue hako tupe whonua. Whakakako ni solo koe ke impossible ia. E ilo pe koe e makatunga pe call center ia me sai ai interneti mo telefoni mo Starlink mo mea. Pe whaingo fua no whau lui mai u kautaha ia. Ke omi e nau tari telefoni ke whai at me whakau. O ke ilo pe koe o si rea whakapalang le rei pe hako tupe whonua hen. Ke nau lava provide to face service ko ia. Hika ngai hoi digital outcome ia koe koe nau wha asset pe he konga kalafi. O whe mau ke tau utilize e o kei polo for all mo Starlink ke benefiti mea e kakai whonua. Rangai whakau ke he holo whakakolo kona nei a fu o solo a peo no parani mai. Nā whaiwhaingo ku lava langa e holo ko ia. Pa lava whotua e call center ke ngā ue hatoko te au. Me wawa o pe. Ka awa toi mōre atu si whanau ko ia.
o tori foi a kau inu sila po aseria. Pagatoa solo ato ko falahi ka koe. Ko re whamore more atuen ke matanga ki he kakai whanongo. Na kui ai hanga he whatalano a tō ki tu. Ngahi tāno ko tō beo solo ta whai. Ko whai peo no mamahi tau ki whanua. Me ofo whanua. O whapeo ko ngole rei atu. Ko ilo i pe ko programa ko ni ko tuk whai at fuku me he hotere nuku alofa. Pe au whapeo ko ngole rei atu ki he kau whanongo ka atoa solo. Ko ilo pe solo alu ke ofi ange ai whiri, ko ilo i puto ha ta whai programa e whi. Nā lawa ke te tānaki ha ta whai programa. Ofi ke u ke whiri nā lawa whi tō hua. Tai makatunga pe mea kotora mai koe solo. Ko ia panga mahari. O whakatoa atu o whakalahi ki a mō tōru kono kotoa. Ia mālo solo. Malo apito, don wha malo atu he lava ta programa e honi. Ko loto pe ke ko manatu iha ke whahokat ka te koe nai e toko taha ko makisi whinau. Toko taha ko ni me whalareu. Tui ko e taha pe family pe aku nane fia apito ne tala noa mai ka teau. Ne loto ko hai whainga mea aku ne nane whinga ke tokoni ke whiri ta mai ku whetu take atu pe ki he family mai kai ngai wawa tahanima. Ke nau tokanga mo nau sio ngai proklama ke whahoko. Pia pe hefo ke nau whiri a koe o mahu inga. Nei whaosea ki e whamatala mā kia ta mai koe proklama koe ni he whini te uhanga au ia o sponsor tanga tom wha te uhanga o sponsor te proklama koe ia. Ana matala no pe ke o tango sai pe o okay e makis ta mai makis ka ko whenga pe ha mea ke ilo e tom wha ko loto mo ku lau maari e me mea kotoa ko popo pese te awa tu ki ai ke huki whare area i December. Ka ku ofa tom wha pe tala monua tu he ngā ue kwa hoko te ta whenga lewa ke ua e ta polokalama ko ngā he koni ku mei whae whiri hange koe mea ke whia mau. Ko tui maha te whetu take teo o atoha u taimi ke sio ki ai pe te lawa o ua a ke ta polokalama tom wha. Malo apito tom wha ofa atu ka te koe. Malo solo, o whalahet ka koe. Koe. Whamaloa te kainga i he lava koia ke mō kau mai i he proklama koia. Pea mō tom whapaia ko e kandidati whikanima i wawa tahanima. Ai a ke whauka te ma proklama hao no te matoki notice e tupehanga e koe mea kwhia mau e tom wha ha taime taha ke mato e ua ake ma proklama ke lava ke kakato ngahi mea koia. Ke maki foki mai ke wāhenga ke ngahi whotutu o kune whia mau koia ki he wāhenga ke whakakato aki ia. Pela ki mo ko ia ki au ki taimi ko whirika te matoki whakahoko atu pe ka ma whamalo lahi atu ka te mōtol i ho mō kau mai he polokalama mō shea atu pe tau polokalama a tau toki hoko atu ke ngahi polokalama ko ia a pongpongi ka mō po uria.